خوندەکارên هێژا و دەلال خوندەکارên ڕەفا 11 دەم باش. جارێکە دن ئەس بۆرەمە دووانەیەکێن و جوانەیەن برانچێ کیمیا بەشا دوویەم وانا سێیەم. مژارە منی ئیرۆجی لەسەر هەفسەنکردن ریاکسیۆنên ئۆکسیداسیۆن و ڤەگەرین. شخوا دوانا چوویدە و یا بەری وێجی مە بۆ یەرا ئۆکسیداسیۆن و ڤەگەرین مە ناس کرد و مە هەژمارên ئۆکسیداسیۆن جی ناس کرد نها ئەمێ وا ریاکسیۆنên هان ئەمێ هەفسەنگ بکن. هەفسەنکردن وەک مە دقوناغا ناوین دەبریە دەvê دزاگۆن بینە کارئانی. یەکەم زاگۆنا پاراستنا سەنگێ ئەو جی دەبێژە هەژمارێ ئاتۆمên هەیبەرên dikevin ریاکسیۆنê de divê yeksanî hejmarê atômên ku ji reaksiyonê derdikevin. Yan jî wê demê qonaxa navîn me jêr digotin heyberên berhem. Heyberên derbas jî reaksiyonê dibûn me digotin ê reaktîv û yê ji reaksiyonên derdikevin em ji war dibêjin berhem. Divê hejmarê atômên dikevin reaksiyonê de yeksanî hejmarê atômên ku ji reaksiyonê derdikevin. Ev jê re dibêjin zagona parastina sengê. Divê evana di mijara menê îro jî vê em pêk bînin. Duyem zagona parastina barên elektrîkê. Komkirina barên elektrîkê yên heyberên reaktîv divê yeksanî komkirina barên elektrîkê yên berhem. Yani divê de 5 pozitif divê li berhem de jî barên elektrîkê 5 pozitif hebin. Li vî alî 3 negatif hebin divê li aliyê din jî 3 negatif hebin. Ev her du zagonên han divê hevsenkirina reaksiyonên oksîdasyon û vegerînê de divê bê bikar anîn. Rêbazê hevsenkirina van reaksiyona bi du rêbazan çê dibe. Yek jê rêbazê nîv reaksiyon, a duyem rêbaza oksidasyona ew hejmarê oksidasyonê. Du rêbaz, rêbazê nîv reaksiyon ya duyem rêbazê hejmara oksidasyonê. Em ê niha yekem bibin rêbazê nîv reaksiyon. Ew jî di hola de rêgizên wa cuda ne. Hol gi esîd bi cudayê, gi baz bi cudayê. Em ê ji bo vana nas bikin, em zelal bikin, em diyar bikin, di mînak niha li cem me hene. Yek jê asîda hîdroklorîk bi potasyon bermanganat ketî reaksiyonê de di encamê de ev berhemên han derketine ya din di rewşa baz de ye, di hola baz de ye potasyon bermanganat bi potasyum iodîd re û bi potasyum hîdroksîd de ketî reaksiyonê de û berhem heyberên nû dane. Çima min got ev rewşa ew hola baz e va bazek li cem me heye hîdroksîd rayeka hîdroksîd li cem me heye li vê de çima min got esîd ji ber esîda hîdroklorîk li cem me heye. Baş, min got navê vê rêbazê yekemî çi? Rêbazê nîv reaksiyon. Ev tê wateya niha vê ez nîv reaksiyona oksîdasyon binivîsînim, nîv reaksiyona vegerîn ez binivîsînim. Ez ên ha wa herba binivîsînim. Ev nîv reaksiyona oksidasyon. Ya duyem nîv reaksiyona vegerîn. Mi çawa nas kir evana oksidasyon nîv reaksiyona oksidasyonê mi çawa nas kir adim nîv reaksiyona vegerîn. Mane dwana çûyî de mişwer got wa tenasiya a kevin a bûyera oksidasyon me got yekbûyîna heyberê yan jî elementê bi oksijînêr yan jî bi klorê re. Li vê de ez bînim îyonê klor bi klorê re dîsî yekbûyînek çê kiriye ev tê wate ev oksidasyon e. û ev adin ma vegerîn. Mi çawa nas kir vegerîn ji ber gi oksijîn veqetan. Mane me got vegerîn veqetandina oksijîn ji heyberê re ew tê vegerîn. Ev li gorî watenasiya kevin. Li gorî watenasiya nû jî ya elektrônîk jî ez karim diyar bikim win karin li malê çêkin biriya
هجمارا اوكسیداسیونی لویده نگاتیو یک آکلور لویده دبه صفر چما صفر جبر المنتك سر بخوي از بینم هجمارا اوكسیداسیونی ج نگاتیو یک بو صفر زیده بو مگود دماغو هجمارا اوكسیداسیونی زیده به افتی واتیا راکسیون اوكسیداسیون جبر ویکی ما دانی اوكسیداسیون یادنجی و گرینه جبر المنتها منغنيز لویده هجمارا اتمی گافا از بحسبینم تقریبا پوزیتیف هفت دردکهوه ل عالیه دن دب پوزیتیف دو هجمارا اوكسیداسیون جیرا کیم بو گافا هجمارا اوكسیداسیون کیم دب او بو یراهان و گرینه باش افانا لگوری و گرینک وانا چو بور و گران شوره نها افحردو راکسیون لجمع یک جی یک نیو راکسیون اوکسیداسیون آدن نیو راکسیون و گرینه منها وانا چاوا هفسن بکن بالا خو بدینی خالی ریگزین وانا د پرتوکا ودهنه ایمه از شیرو وکرنیره شور زی بالویسینم جی و شیرو وبکن دسپیکی دوی ام اتمی جبلی اکسیژن و هیدروژن ام هفسنگ بکن معنی ما گفت وی زاگونا پاراسنا سنگی پیک بی دوی ام اتمی هفسنگ بکن جبلی اکسیژن و هیدروژن کا از اتما هفسنگ بکن لویدا کلور چند ددویه لویدا یک وی از هفسنگ بکن و چاوا به یک ثانی ددو به زل پیشاوی هفدانی ددوا بکن ددو هفدان یک ددو لویدا جی بون ددو اف هفسنگ بون زیبیم آدن اکسیژن مگود از دستی خانادمی منگنیز چند منگنیز لورهنه یک لویدا چند هیه یک هفسن کریه مخالا یکم ما پیک آنی دوی اتم هیبرید کفن راکسیونی و ایگش راکسیونی در کفن وی یکسانی هبه یعنی وی زاگونا پاراستنا سنگی از بکار بینم ما بکار آنی هفسن کر نها زیبیم اتما اکسیژن جی هفسن بکم لوی علی اکسیژن هی لعالیه دن تنه شبو از هفسن بکم از مولکولا آبی لیزیده بکم چند مولکولا آبی بقاسی کیم کرنا اکسیژنی زیل عالیه دن لیزیده بکم 4 مولکول آبی ازیلی زیده بکم چما شبر لوی دا اکسیژن آب د مولکول ده هیدروژن و اکسیژنه که اکسیژن یک هفدانی 4 بون 4 و لوی دا جی 4 اکسیژن جی هفسنگ بون بس فا المنت کدن شمر درکت هیدروژن از وینا چاوا هفسنگ بکم از الآلیه دن هیدروژن لیتنه آن الوی علی هیدروژن تنه از چلی زیده بکم از قدروشا اسید دبه از ایونا هیدروژن لی زیده بکم ایونا هیدروژن چقیسی ایونا هیدروژن بقاسی هجماری گلفر هی الویده دو هفدانی 4 8 از الویده جی 8 ایونین هیدروژن زیده بکم انها از بیم زاگونا یکمین زاگونا پاراستنا سنگی به پیک آنی می سر راست کرد ده اتم کلور هنه لویده منگنیز یک لورجی یک اکسیژن لویده 4 لویده جی 4 هیدروژن 4 لویده جی ببورین لور 8 لویده جی 8 هفسن کریم زاگونا پاراستنا سنگی پیک آنی مگود دویم چی زاگونا پاراستنا باری الکتریکی کامل باری الکتریکی میزینن لویده دو نگاتیو هنه شخوا هفسن کرنا باری الکتریکی بریا زیده کرنا الکترونا چه دبه ده نگاتیو لراکسیونا اول دو نگاتیو هیه وای همایا نگاتیو والبيشاوي دو هي افتي واتا ده باري نيجاتيف لفيالي هي لآلية دن تباري الكتريكي هن بوزيتيف يعني نيجاتيف نا تنني از جبو از هفسن بكم از يد الكترونا لآلية دن زيدا بكم يانجي از بينو ساسور شور من فيسينم جبو ناس بكن بيغاوي خبات عمه چاوا چه دب ده الكترون مزيدا كرن شبو چه جبو بار الکتریکی ببن همان لویدا دو نگاتیو هنه لعالیه دنجی دو نگاتیو چه بون کازی هرم بار الکتریکی یین راکسیون ادیم از هفسنگ بکم لوی علی چند بار الکتریکی هن یک نگاتیو
و پوزیتیف چندن و 8 لپیشیاوی هی 8 پوزیتیف و 1 نگاتیف 7 پوزیتیف لویالی هن لآلیه دن چند باره الکتریکی هن دو پوزیتیف و هی جبلی و تشتک دن هی نینه اف دو پوزیتیف و لویالی 7 پوزیتیف شبو از هر دو عجیبه که موکهد مگود هفسن کرنا باره الکتریکی بریا زیدبونا الکترونا چه دبه از 5 الکترونا زي چاوا في هفسن بكم از 5 الكترونا لفر زيده بكم 5 الكترون معنى نيجاتيف 5 وبوزيتيف 7 انجام مع بوزيتيف ددو والآلية دنجي بوزيتيف ددو هي باش اف جي هات خياني كرن نها اف حردو هفسن راكسيونين من بون هفسن كري هم بآلية سنجيده اتومین و همانه همجی به آلیه بارن الکتریکی وجی همانه از اینها چاوا بکم شبو از الکترونا جراکسیونی از راکم از هلینم از اول هفدانی بینجا بکم شبو به الکترونی ویره هره هفدانی بینجا راکسیونا یکم راکسیونا دیم جی زی هفدانی ددوا بکم شبو هجمار الکترون به هفر هرم شبو الکترون ده راکسیون ده نمینه و راکسیون داوی ببچه 5 هفدانی دو کلور و 5 هفدانی دو 10 ایونی کلور لآلیه دن بیگز هرمی برهم دو هفدانی 5 الکترون بو زیدک 10 الکترون دو هفدانی برمنگنات زیدک دو برمنگنات دو هفدانی 8 اتمین هیدروژن زیدک 16 اتمین هیدروژن خودیباری پوزیتیف دو هفدان 8 16 تمام نها هيبرين كفن رياكتيف حردو راكسيونا لفر تشتكنا ما زنها هرم هيبرين برهم 5 هفداني مولكولا كلوري 5 Cl ددو 5 هفداني ددو زيدك 10 الكترون ددو هفداني ایونا منگنیز یعنی کاتیونا منگنیز دو ان پوزیتیف دو هفدانی 4 8 مولکول آویجی جمع چه بون اف هفکیشیا داویه یعنی بیج راکسیونا داویه بس لویده آنا تشتی هفبش ده اورتا برهم ده و ریاکتیو ده وی ازوانا راکم ده راکسیونی ده چه هفبش هی از بالا خدیمی 10 الکترون هفبش هی لویالی دهن و لالی دهن از ایوانا راکم و از راکسیون اخوا آداوی بنویسین 10 ایونین کلور زیدک دو برمنگنات زیدک 16 ایونین هیدروژن ده برهم ده چما 5 Cl دو زیدک دو Mn زیدک 8 مولکول آوی که انبالا خب دینیم نبی هف کشی اما راکسیون اما هفسن کریش آلیه اتم آدش آلیه سنگی دجی وزش آلیه باری الکتریکی که هم به هفر گهدار بن ام بیجن دسپیک ام بین هیدروژن ام هفسن بکن لوی آلی 16 اتم هیدروژن هنه لآلیه دن دو هفدانی 8 16 هیدروژن هفسن کریه ام بین اکسیژن لوی ده 4 هفدانی پیشاوی دو هیه 8 جبلی وانا اکسیژن تنن لویالی برانبری دن وی اوجی 8 به والور یک پیشاوی 8 هیه یک هفدانی 8 اوجی 8 اکسیژن جی هفسن کریه اما بین المنت هندن مینا منگنیز
لفيدا ددوي لآلية دن أو جي ددوي أم بين كلور لفيدا ده لآلية دن ددو هفداني بينجا ده راكسيون أما أم كارن بيجن هفسن كريه ج آلية سنجيده سنجاوي هفسن كريه آتومين هيبرين تكفن راكسيوني وهيبرين راكسيوني در تكفن يكساني ام بين آباري الكتريكي كاباري الكتريكي اي فيالي يك نيجاتيف بيشاوي ده نيجاتيف كومكرن ددو والفرجي نيجاتيف هي بس بيشاوي ددو هي ددو نيجاتيف وده نيجاتيف بون 12 نيجاتيف لفيالي واكم كرن 16 بوزيتيف جي هي واي بوزيتيف لفيده هي 16 بيشاويناي 16 بوزيتيف و12 نيجاتيف 12 كوم كرن يعني بوزيتيف 16 ده انجام ده چه تكفي بوزيتيف 4 باري الكتريكي اي هيبرين رياكتيف هيبرين تكفي راكسيوني ده بوزيتيف 4 اي هيبرين برهم كاميزينن چندن باري الكتريكي والفه ده تني هن لفيده ددوي بوزيتيف ددو و برانبري ويجي ددو هي ددو هبداني ددو لفرجي 4 هفته واتا يكسان راكسيون اما هفسن كريه جاليه باري الكتريكي جي جاليه هجمارين اتومات جي يعني هفته واتا محرت زاغونين خو ما بيكاني زاغونا بارستنا سنگي و زاغونا بارستنا بارين الكتريكي اف دروشا چه دبو دروشا اسيد دبو نها امي هرن بهمان ريباز نيفراكسيون ل دروشك جوداده دهولك جوداده دهولا بازده دیسه وک مینا کاچوی منی فراکسیون اکسیداسیون بنویسینن و یا وگرین لفيدري افحرضو نيفراكسيون هان يك جي اوكسيداسيون يا دنجي يا فيجرين اما چاو ناز بكن كيجان اوكسيداسيون كيجان فيجرين لغوري واتناسيا كيفن غاز ببم يكتيا المنتي ام بيجن باكسجين ر لفيدا اكسجين هي لفيدا جي 4 اكسجين هنا ام دبينن ت هجمارا اكسجين هات غهرتن ام نكارن سر واتناسيا كيفن ام بمشن ام الجوري واتناسية آنو الكتروني هجر ام هجماري اوكسيداسيوني بكاربينن منغنيز لفيدا معناه اكسجين نيجاتيف ددوي هفداني 4 نيجاتيف 8 درا عاليدن دبا بوزيتيف 8 والفيدا نيجاتيف يكجي هي لفيدا بوزيتيف 7 منغنيز لفيدا بوزيتيف 7 لفيدا دبچ خيسه نيجاتيف ددو هفداني 4 نيجاتيف 8 درا عاليدن نيجاتيف ددو جي هي بوزيتيف 8 و نيجاتيف ددو بوزيتيف 6 ام دبينن هجمارا اوكسيداسيون منغنيز اش بوزيتيف 7 بو بوزيتيف 6 ونكارن هجمارا اوكسيداسيوني الجم خلماري تشيكل هجمارا اوكسيداسيوني منغنيز دبي يكويا هاند وبالدار بالسر به حمايه هان بوزيتيف 7 هجمارا اوكسيداسيون يا المنتها منغنيز دبي يكوينا هاند بوزيتيف 6 اش بوزيتيف 7 حياه بوزيتيف 6 ام دبين هجمارا اوكسيداسيون يا منغنيز كيمبو افتي واتيا انه راكسيون فيجرينا دما جو هجمارا اوكسيداسيون زيدت ب راكسيون اوكسيداسيون اللي دما كيم دب راكسيون شي فيجرينا انا اف نيف راكسيونا فيجرين باش اف فيجرين اف ما بيجومان اوكسيداسيون شبر راكسيون اوكسيداسيون وفيجرين بهفر تمتين يانجي امكارن بيجن الغوري واتناسيا كفن يكبويا اكسجين بالمنتير و اكسجين هاتيه المنت غرتيه امكارن بيجن الغوري واتناسيا كفن جي افني راكسيون اوكسيداسيون يانجي ب هجمارا اوكسيداسيون يجي ونكارن المالي كاربين وناس بكن افني راكسيون ها ني راكسيون اوكسيداسيون چما
جبر باري الكتريكي الفيدا زيده بو ايو element هايود زيده دبه جبر ولو ام بيجن نيف راكسيونا اوكسيداسيون نها جبو هفسن كرنا في نيف راكسيونا فغرين و اوكسيداسيون امي چري بازي بكاربين امي سرچ بنگهي بمشن وقت ما قلت جبو هفسن كرنا راكسيون كيميائي دفي حرد زاغوني ما يد دسبيكا وانا خد ما قلت زاغونا باراسنا سنگي زاغونا باراسنا باري الكتريكي في اموانا بكاربين دسبيكي يكمين جام زاغونا باراسنا سنگي بگرن كام هفسن كرين يانا امي ج المنتين جبلي اكسجين وهيدروجين امي دسبي بكن جبلي اكسجين وهيدروجين چه المنتي دن جمهنه منغنيز هي ويود هي منغنيز هجمان اوی الفيدا يك لآلية دنجي يك هفسن كريه يود الفي علي يك لآلية دنجي يك هفسن كريه انها از هرم المنتا اكسجين وهيدروجين هفسن بكب او چاوادب اول در نيف راكسيونا وگرين ده هجماري اتوما اكسجين چاره لآلية دن چاره هفسن كريه لي ده نيف راكسيونا اوكسيداسيون ده لفيدا اكسجين تنه لفيدا سي اتوم اكسجين هنا جبو جزوي هفسن بكم بقاسيه نفسها قاسيه اتوم اكسجين ازي مولكول افي لزيده بكم اتوم اكسجين لفيدا السينه مسي مولكول افي لزيده كر لبرامبري وينا لفيدا هيدروجين دركت الفيالي هيدروجين تنه دفي از هيدروجين جي هفسن بكم او بچاوا زي هفسن بكم بريا دروشا باز دبه دهولا باز دبه بريا زيده كرنا هيدروكسيد ايونا هيدروكسيد يانجي رايكا هيدروكسيد از اتوما هيدروجين زيده تكب ليبلي چند جوانا گلو لغوري هجماره اي هيدروجين لفيده دوي بيشاوي جسي هاي اف 6 لفي عاليه دنجي 6 هبل V6 هيدروكسيد از لي زيده بكم باش نها جبو سنجي بونه هفسن كرين لانها جبو باري الكتريكي وقت ما قلت باري الكتريكي بريا زيده كرنا الكترونا اموانا هفسن دكن كا ام بالا خبديني ام هفسن بكن لغوري باري الكتريكي لفيدا لا يكم باري الكتريكي يك نيجاتيف لآلية دن دو نيجاتيف هي تمام لفيدا جز الكترون كي زيده بكم معناه ام بيزانين الكترون خدي باري نيجاتيف يك نيجاتيف والفيدا جي يك نيجاتيف دو نيجاتيف جمع تشيبو لي برامبري ويجي دو نيجاتيف هنا يا نيف راكسيونا وگرين هفسن بو جاليه باري الكتريكي دا دو يمده دا اوكسيداسيون ده چند باري الكتريكي الجمع هنا لفيدا يك نيجاتيف و بوزيتيف جي كوم كرن 6 ايونين دن اي نيجاتيف هنا يعني جي باري نيجاتيف هنا 6 نيجاتيف و يك نيجاتيف الفي علي حفت نيجاتيف هنا لآلية دن باري نيجاتيف يكب از 6 الكترون عليه زيده بكم 6 الكترون خدي باري نيجاتيف 6 نيجاتيف والفر يك نيجاتيف بو حفت نيجاتيف والآلية دنجي حفت نيجاتيف هبو او جي بو حفت سنكري مش آلية باري الكتريكي انها افحردو نيفراكسيون اوكسيداسيون و افغرين هفسنگ بوش آلية باري الكتريكيش آلية سنگيده نها از بخوازم راكسيونا داوي بدست بخم ازي وجبو از الكترونا جراكسيوني از درخم جي خلاص بم دفي از هفداني هجمارك گنجاف بكم ما يكم هفداني ششازي بكم ويا دو يمزي هفداني يكي بكم 6 هفداني نهازي في راكسيوني زي ششا هفداني في راكسيوني قشي بكم 6 هفداني الكترون 6 الكترون 6 برمنجانات لفي على جي زي هيبين اي بر رياكتيف دسبيك يدينم دور اي برهم
یەک هەفدانی چ تبکوی وەک خۆ بمینە بارێ ئلکتریکی هاوە ئەژێ هەبن شاش نەبن بالدار بن نها هیبرین ریاکتیف خلاص بوون ای برهم شش هەفدانی بەرمەنگەنات شش M O 4 نگاتیف ددو یەک زی هەفدانی وێنا بکەم وەک خۆت مینە بارێ ئلکتریکی ji bîr nekin serwa binivîsînin ji bo dema ku hûn hevsin bikin rast bi wer derkeve şaştî çêyî nebe ev reaksiyona ya dawî ka em min erin min evê her du zagonê me pêk anîn a parastina sengê parastina barên elektrîkê li ser vê pêk me pêk aniye yan na destpêkê ge em a parastina sengê em pêk bînin em bi hidrojîn dest pê bikin hidrojîn li vir çendin şeş li aliyê din viyalî tiştek tune şeş hidrojîn li viyalî ne li aliyê din va hidrojîn li vir tenê heyî di do hevdanî sê şeş hevsenkiriye em herin oksijîn oksijîn çendin li vê de şeş e li vê de çar li beramberî wê jî şeş heye çar hevdanî şeş bîst û çar û şeş sîh atomên oksijîn li viyalî hene di vê aliyê din jî sîh atomê oksijîn hebe va li vir çar heye pêşiya wê jî şeş çar hevdanî şeş bîst û çar û li vê de sê bîst û heft û li vê de jî yek pêşiya wê sê hey hevdanî sê sîh sîh atomên oksijîn jî li aliyê din jî hene hevsenkiriye ez bêm atomê elementên din ê mengenîz li vir şeşe li aliyê din jî şeşe hevsenkiriye ê yûd li vir yeke li aliyê din jî yek hevsenkiriye elektron li vî alî şeşe li aliyê din jî şeşin ji xwe em ê wana niha ji reaksiyonê rakin tiştê hevbeş em ji reaksiyonê radikin tamam em bên a barê elektrîkê hevsenkirina barê elektrîkê negatif yek li vir pêşiya wê şeş heye şeş barê negatif û li vê de komkirin yek bar negatif bû heft barê negatif komkirin şeş barê negatifê din bû sêzde barê negatif negatif sêzde li aliyê din jî divê sêzde barê negatif hebin li vê de dido hevdanî şeşa duwazde negatif li vir jî yek negatif heye bû sêzde negatif barê elektrîkê jî hemanin ev tê wateya reaksiyona me hevsenkiriyê ji aliyê singê de jî ji aliyê barên elektrîkê em karin reaksiyona xwe nîdawî bê elektrona binivîsînin bê got elektron tê de hebin dîsa eşwer dibêjim westekez dikim hayê we ji barê elektrîkê hebe reaksiyona me hevsenkirî ji aliyê barê elektrîkê ji aliyê singî ve ev hevsenkirina reaksiyonên kîmyayî yên oksidasyon û vegerîn di rewşên cuda de em bêjin yan jî di holên cuda de yek jê me mînak bir li ser a asîd bû me mînak bidin ser a baz me bir me nas kir beriya kîjan rêbazê nîv reaksiyona oksidasyon nîv reaksiyona vegerîn wek me ji wer pêşkêş kir niha rêbazê duyem çi ye li gorî rêbazê hejmarên oksidasyon hejmarên oksidasyon ê gidwana çûyî de me nas kir wek me got niha rêbaza hejmara oksidasyonê mînak bike li cem me heye ew jî di rêgezên wana li gorî holên getê de têne dîtin baz yan jî esîd rêbazê wa yan jî rêgezên wana piçî tên guhertin yan jî ser nefsa mebdeî dixebitin niha em mînaka li pêşiya me ji bo em muhefsen bikin biriya rêbazê hejmarê oksidasyonê divê hinek rêgezin hene em wana bikarbînin diriya şîrovekirinê de ez ê ji we re bêjim destpêkê em hejmara oksidasyon a elementên
دكفن راكسيوني وين جدر دكفن ام بدن خياني كرن شبو تشي شبو بو يرى اوكسيداسيوني وآفا قريني ام ناس بكن نها لفيدا اگر ما برسك شوكر هجمارا اوكسيداسيوني جي المنتها المنيوم ر يانجي آبافون ر چخي سي بيگومان صفر چما جبر المنتك سر بخي باش لفيدا هجمارا اوكسيداسيون جي المنيوم ر چنده گوون لجم خواچیکن سر کاغذکی اکسیژن مانه نگاتیو ددویه ونی هفدانی ددوا بکن دبی نگاتیو 4 ببین آلیه دن جراکسیونی به پوزیتیو 4 و نگاتیو یک جی آلیه دن هی بو پوزیتیو سه لویده پوزیتیو سه هجمارا اکسیدا المنیوم دوی یک بویا هاند لور صفر بو لویده بو سه بو یرا کو هجمارا اکسیداسیون تید زیده دبه ام جير بيجن چه اوكسيداسيون ابوير اوكسيداسيون چما جبر هجمار اوكسيداسيون تيده زيده بو صفر بو بوزيتيف سي باش بقاسي چخيسي زيده بو بقاسي ام بيجن داوي درخستن بيشي ام بكن بوزيتيف سي درخستن پیشی صفر بو انجام پوزیتیو سه اکسیداسیون بقاسی پوزیتیو سه چه بو باش انها امی بین المنت هادن نيتروجين دوی یک بو یا هند هجمار وین اکسیداسیون چنده اکسیژن شخوا دهمان یک بو خود نگاتیو دو هفدان سه نگاتیو 6 در آلیه دن دبی پوزیتیو 6 ل آلیه دن جی نگاتیو یک هی ما پوزیتیو 5 نيتروجين دوی یک بو یا هنده گون سر کاغذ اون جب خوشی چیکن هجمار وینی اکسیداسیونی پوزیتیو 5 تمام ل آلیه د ای برهمده چنده هيدروجين لفيدا هجمار وینی اکسیداسیون از چت پیومنها از چه در دخم هجمار اکسیداسیون نيتروجين ان دوی یک بو یا هنده هيدروجين پوزیتیو یک دهمان element de heman yekbûyê xwe de pozitif yek bilî hidratê kanzeyan negatif yek e pozitif yek hevdanî sê pozitif sê dira aliyê din dibe negatif sê hejmara oksidasyona nitrojîn divir de negatif sê baş li vê de ji pozitif 5 bû negatif sê bû yera go hejmara oksidasyon tê dikêm dibe em cê re dibêjin vegerîn vegerîn bi qasî çi qeysî em ya dawî negatif sê derxistin ya pêşî dikin pozitif 5 negatif sê negatif hevdan pozitif negatif 5 negatif sê û negatif 5 negatif 8 em dibêjin vegerîn bi qasî çi qeysî çêbû negatif 8 oksidasyon bi qasî çi qeysî çêbû pozitif sê çêbû باش اف خاله یکمه دوی ام بویرا اکسیداسیون و وگرین ام ناس بکن پشتره بقاسی زیدبونا اکسیداسیون چه بویه یمی یکسانی کیمبونا آد وگرین چه بویه ام ید ارتاواد وگهرینه اکسیداسیون بقاسی سیا چه بویه ام الپیشیا هیبرا یانجی کاریگرا وگرینگر امی بنویسینه و آگ بوی اکسید المنیوم بوی اکسید امی بقاسی وگرینی امی الپیشیا وینا بنویسینن امی دین 8 المنیوم کم کرن سه ان او سه یکسان 8 المنیوم باري الكتريكي هاي موجه هبه منشاش نبن تم جبير نكر زيادة كرن چخيسة سسي ان آتش سسي انها شبو هفسن كرنا باري الكتريكي لفيدا بالا خوبديني گهدار بن هگر گهولا گستيد كار دكم باز بن از ایونین هیدروکسید او آتش نگاتیو لیزیدت کم. هگر هولا گستید کار دکم اسید به
از ایونین هیدروژین ای خودی بار پوزیتیو لی زیده دکم لوی ده روشا شم خستی روشا بازه از ایونین هیدروکسید لی زیده بکن شبو هفسن کرنا بارین الکتریکه بارین الکتریکه لوی علی نگاتیو سیل پیشاوی هی سی نگاتیو لعالیه دن 8 نگاتیو هی پیوستیاوینا به 5 باری نگاتیو هی حیا ببن یکسان از چه لی زیده بکم از 5 هیدروکسیل لی زیده بکم لعالیه دن 8 AL O2 نگاتیو کمکرن سه ان آتش سه نها اف راکسیون همه معنی مگود وی زاگونا بارین پاراسنا بارین الکتریکی وی امپیک بینن نها الوی علی 8 نگاتیو جمع چی بو لعالیه دنجی 8 نگاتیو مچاوا هفسن کرنا بار الکتریکی چیکر بریا زیده کرنا هیدروکسید چما هیدروکسید زیده کر جبرگ روش یان جهول اگستیل خبتم بازه اگر اسید با منی آتش پوزیتیو لی زیده کربا نها زاگونا پارستنا الکتریکی وقت مدید یکسان بو جبو پارستنا سنگی از بکم وقت هف یکسانی هف بکم دوی از مولکولی آوی لی زیده بکم مولکولی آوی لدراغو هیدروژین لی کیم به از بالا خود دیمی لوی ده هیدروژین نه اتمین هیدروژین هنه لی لوی ده 5 اتمی هیدروژین هنه پیوستی لوی ده به ده مولکولین آوی هنه از لوی ده مولکولین آوی زیده بکن لوی ده راکسیون همه هفسن کری بو شعالیه بار الکتریکی شعالیه سنگیدجی که از تکز بکم از بنرم شعالیه بار الکتریکی 5 نگاتیو و لوی ده جی 3 نگاتیو اف 8 نگاتیو لوی ده جی 8 نگاتیو اف هفسن کریه شعالیه سنگیده چند اتمین هیدروژین هنه لوی علی 4 و لوی ده جی 5 اف نه لوی علی عالیه دن هیدروژین سه هفدانی سه نه هفسن کریه اکسیژن لوی ده 5 یک هفدانی 5 لوی ده جی سه هفدانی سیانه 5 و نه 14 لوی ده جی واد دو هنه اف 16 اکسیژن پیشای دو هی 16 لعالیه دن او دو پیشای جی 8 هی دو هفدانی 8 16 او جی هفسن کریه از بیم المنت دن المنیوم 8 لعالیه دنجی 8 هفسن کریه نیتروژین لوی ده سه لعالیه دنجی سه هفسن کریه راکسیون همه بو هفسن کری گوری هر دو زاگونه مگوتن پاراستنا سنگی و پاراستنا باری الکتریکی اف جی ریبازی دویمی جه هفسن کرنا راکسیونین اکسیداسیون و وگرینی ده روشها باز ده ما شور میناکه گو اونجی کارن ده روشه که اسید لمال سر کاغذا چیکه نها امی بین ما بستا ما جوی وانی چیه ارمان جامع جی چیه جبو چه اموانا دخینن هل بد اف بویری هان دجیانا منی روزانه ده درباس دبن تاکو ام لسر سکرین ما و فیری وانا کر دجیانا روزانه ده جیش خواب تیب کارانین و ده جیانا پیش سازیان ده تیب کارانین دجیانا روزانه ده وکه میناکا نافدار از بیجم بویرا فوتوسنتز آکو شیناتی پیراد بن او راکسیونک وگرین کره یعنی جم بیجن راکسیونک وگرینه شبرکو راکسیون امین کیمیایی جی و ها چید به بالیکاریا شوقی شبرکو کربون دی اکسید ودگره شکر بویرک مگود وگرین کره میناکا بروواجی وینا ام بیجن بویرا بهندانی او راکسیونا اکسیداسیونه آبری وگرین بو اف اکسیداسیونه بویرا بهندانی آد هندره شانه ده چه دبه راکسیون اویجی و های شکری دلاش مروف ده ام بیجن میناکم بستینن به آلیکاریا اکسیژن تشوت اکسید به ام بیجن بویرا اکسیداسیون مانه مگود ده انجام چه در کربون دی اکسید ده انسان اف هلماش ده وی در تکبه او هلما آویه و غازا کربون دی اکسید در تکبه و هم انرژی جی در تکبه
gev enerjiya han pir giringe ji bo bûyerên zindîtiyê. Ev di jiyana xwezayî de, di jiyana mirovan de, lê di jiyana pêşesaziyan de çi karanînên oksîdasyon û vegerînê de hene, em bêjin wek mînak hidrojîn bîroksayid, ev mînakê mişwar nivîsandin, hidrojîn bîroksayid ew karîgereke oksîdker pir xurt e ji bo vekirina rengan yan jî sivikirina rengan tê bikar anîn, di sebxê pora de tê bikar anîn ji bo pora spî dike, ev karîgereke oksîdker e. Ew jî yan jî sodyum hipoklorayt dê dermanê çeka de tê bikar anîn, dermanên cilan ji bo deqên em bêjin ê qirêjê ê zeytê ji cilan radiceyê, ev jî karîgereke oksîdker tê bikar anîn. Yan jî sülfor dioksayt, ew jî gazeke di nav avê de pişaftiye ji bo kaxezan tê bikar anîn, çêkirina kaxezan, wek em pê zanin kaxez ji daran çêdibe, ev karîgera han wê vedgerîne rengê spî, rengê daran ser qehwayî veyê wek em zanin, gava kaxez lê em dibînin spî ye. Ev karîgera han karîgereke vegerîner e, wê vedgerîne rengê spî, lê win baldar bin, win guhdar bin, win dimînin piştî demekê gipirtûkê me pelê wana, kaxezê wana rengê wa vedgerî zer. Çima? Ji ber ev bûyera han îca dibe, ev karîgera han sülfor dioksat dibe oksîdker wêna vedgerîne rengê zer wê oksîd dike. Ev hin karanîn ew di jiyana pêşesaziyan de yeka din heye, yeka navdar e ez bêjim, ez ser piçikî bisekinim, ew cî çi ye bi destxistina hesin, ji xwe wek em pê zanin hesin kanzeyê, kanze piraniyê kanzan jî ji xamê wan ê xwezayê de tên dîtin tê bi destxistin. Xama hesin jî em bêjin, xama wêna çi ye? Hîma lît. Yan jî ab simbola F-İ-D-O o sê tê simbolkirin. Ewana diriya firinên hilandinê êge pileyê germahiyê wêna pir bilind e tê bi destxistin, di wir de hin reaksiyonên çêdibin, ew jî ê oksîdasyon û vegerîne, em bêjin reaksiyonên navdar ê di hindirê firinê de çêdibe, weke wêneya di pirtûka we de. Karbona yan jî em bêjin komir, bi riya oksijînê re oksîd dibe, di encamê de monoksayt, karbon monoksayt tê bi destxistin û enerjiyeke pir bilind enerjiya tehneyê ye ji xwe. Bi sûd wergirtina ji vê gaza han karbon monoksayt ewana hîmalît yan jî em bêjin xama hesin vedgerîne hesin. Ev bûyera han niha vegerîne evana. Çima vegerîne evana winê li malê çêkin bê hejmara oksîdasyon di gorî watenasîya a nû de a elektronî de em bêjin di vir de a hesin çend de û dibe çend, helbet bêguman wê li vê de hejmara oksîdasyon kêm bibe, ji ber a oksîdasyon kêm dibe em ji wê bûyerê re dibêjin vegerîn. Ev hin bikaraniyên reaksiyonên oksîdasyon û vegerîn di jiyana me de jî, di jiyana pêşesaziyan de jî. Ev de wana sêyem bû ji vê beşê, ez bi hêvî me we jê sûd girtibe hûn bimînin bi xêr û xweşî de.